Mbukeli siqala ihora lesibili lohlelo ekhaya Jikelele silishaya salivala ke ihora lokuqala. Omunye uGayi kuthiwa wathumela imessage entombini ethi hey woza baby umuntu amsehambile. He wembukeli nekuzokhola. Kuthiwa leyo message yavela ngena straight kulo muntu okuthiwa uhambile. Yey zakhala gilikidi ngiyakutshela. Message yo hayi sana yazi hayi iphambili hayi it's a lot yo Thixo wami Mbukeli igama lami ngonaxolo kwaMwali uMatshingi ihloka nemhlophe eqwa intokazi yale ondini ngasisishaya umthetho sesifundazwe esidala sibankhulu ukuthi usahlanganyele kanye nathi la ekhaya Jikelele sikuthembise nje ukuthi cha sisase nawe uyozokushaya ke ihora lesishagalolunye namhlanje kuseni enjalo kanye mamtshala uthethi buxoki Mbukeli ngoku ke ewe singena kuyo iyure yesibini yenkqubo ngaphambili ke kokuba sihlabele mgama kwiyure ngaphambili siye satsho Mbukeli into yokuba umbutho woRhulumente basemakhaya phaa kwiphondo laKwaZulu-Natal ufuna kusekwe iinkundla ezikhethekileyo eza kujongana namatyala okubulawa koosopolitiki siye sathincokola kaloku naye uGqirha Sakhile Hadebe yamkelwe ke njengamaqhawe ke Bafana kwisikhululo senqwelo moya iOR Tambo ngethuba ke igaleleka isuka eIvory Coast kwitumente yezizwe zaseAfrika untshu Bafana kanti ke Mbukeli nakule yure singena kuyo kuninzi esikuphathele kona wena nje hlala uthi zava xelela umeza okanye uxelela ifamily yakho ube mnandi nje ekhaya ndimlo ke unonkanyezi kalubisi inkanyezi enomsantsa phakathi kwezinye uMadlo ngothi umazipha umamshukuma ozondwa ngezakhe izinto ncama kusha kaloku kwizihlwele zonke ezindingqungileyo ndithi makube chos kubele masijonge ke Mbukeli eziphala phambili kule yure Asimangali amaqembu njengodi umayihlasela iNSFAS ngoba yazi ukuthi yenye yezinto ezibaluleke kakhulu ezenziwe iANC lesi Undunankulu wasesifundazweni iWestern Cape ubuhlabe wabhlikiza umholi bikaMengameli uRamaphosa wathi maningi amaphutha enzekile ngaphansi kobuholi bakhe ubephendula ke ngenkulumo eyethulwa uMengameli eyibhekise ezweni They are here. Kwezemidlalo Bafana abamkelwe njengamaqhawe kwisikhululo senqwelo moya izolo xa besuka eIvory Coast kukhuphiswano lendebe yezizwe zaseAfrika. Undunankulu wase-Western Cape Allen Winde uthi kuningi okungamaphutha okwenziwe uhulumeni ngaphansi kwesandla sobuholi bikaMengameli uCyril Ramaphosa amalungu eqembu elibusayo eParliamente athi kuningi okuhle okufanele kushaywe lihlombe. I-ACDP kanye ne-DA bakhwele badilika kuMengameli ngalokho abachaze njengokwehluleka kahulumeni we-ANC ezintweni ezingamaphuzu okuphatha kwezwe kanjalo nakulezo ezithinta udaba lwempi yakwa-Israel nePalestina. That's why I believe that this government and the international community can end the war in Gaza within 3 weeks to a month if they want to. They will have to do the following if they are serious about ending the war. Firstly, they should prevail on Hamas to release all remaining hostages hidden in their tunnels. A party called the ANC, who cannot keep the lights on, a party who cannot keep trains running, a party who cannot keep Transnet underpinning the economy, costing us R1 billion a day. This is a party of absolute failure. Ngakolunye uhlangothi amalungu e-ANC eParliamente wona avikele ukusebenza kahulumeni achaza nangalokho osekwenziwe uhulumeni weqembu elibusayo eminyakeni engama-30 edlule. And one of our most notable milestones is that ngo-2010 sidlulisele iNSFAS kubafundi basemaTVET ibikade ingekho phambi kwalokho. Okunye sifuna ukusho ukuthi asimangali amaqembu njengodi umayihlasela iNSFAS ngoba yazi ukuthi yenye yezinto ezibaluleke kakhulu ezenziwe iANC lesi. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uzophendula ngalokho obeqophiswana ngakho kunkulumo mpikiswano ebihlaziya ngesimo senkulumo yakhe yesizwe ayethule ngesonto ledlule.
Ngomgqibelo iqela eliphikelisayo iDemocratic Alliance liza kusinga kwizindlu zombuso ePitoli liyokunikezela ngoxwebhu lwezithembiso zolonyulo nanjengoko lujongwe kunyulo likazwelonke nolwamaphondo olulindwe ngabomvu. iDemocratic Alliance izobhekisa amabombo ezindlini zombuso ePitoli ngenjongo yokwethula umqulu wezithembiso zokhetho. Ukhetho lwalonyaka luthathwa njengolumqoka kakhulu emlandweni wezinketho kusukela ngo-1994. For the first time, the ANC will lose its majority in many provinces in the country. And for the first time, the DA has a pathway to now enter provincial and national government beyond the borders of the Western Cape. Iqembu iDA liphokophele ekugudluzeni ANC ezintambweni zombuso kanti futhi nomlayezo walo ucace bha. The union building is the seat of the presidency and the executive, and I think the reason the DA has chosen that is to prepare citizens and to boost their campaign that indeed we're having a rally where we're actually going to be doing our job as the next government. iDA inethemba lokuthi ukubambisana kwayo kanye namanye amaqembu kuzothela izithelo. This group of 11 parties have put in many long hours of work to forge the relationships that we need to form a new government. Leli qembu lizibophezele ekusebenzeni njengesikhondla se-multi-party charter nokuyisivumelwano sangaphambi ngokhetho samaqembu aphikisayo okuhloswe ngaso ukuketula i-ANC emandleni. Uphiko oluphenya amacala akhethekile luthi linenqubekela phambili eqinisekiseni ukuthi igilamkhuba zokuphangwa kwesikhwama se-National Lottery ziyagwetshwa. I-SIU, ama-Hawks kanye ne-NPA bachazele amalungu ePhalamende ngophenya abalwenzayo bathi baveza ukuthi abasebenzi kanye namalungu ebhodi aphambili baqola imali ngaphezulu kwesigidigidi samarandi. I-SIU ithi izokwethula umbiko wokuqala kumengameli ekupheleni kukaNdasa. Ibhunga laseThekwini lisikhabile isiphakamiso se-Democratic Alliance okuchitha ibhunga ukuze kubanjwe unyulo olutsha. ANC exhashwa okanye exhaswa ngamaqela amancinane fumane 128 evoti logama iDA ifumane 75. Asibonga kakhulu sisemkhandlwini wedolobha leTheku lapho bekade kuvezwe khona imotion iqembu leDemocratic Alliance izama ukuthi iyenze ukuthi umkhandlu udissolve ngoba bekhala kakhulu ngezinto ezenzeka kulomkhandlu kanti sokhuluma nosomlomo walo masipala ozositshena kabanzi ngale motion. Kodwa ke thina njengehhovisi likasomlomo lokho ngikusho ukuthi kulomkhandlu wethu kunentando yeningi ngoba konke amakhansela nenhlangano zepolitiki zivumelekile ukuthi zilethe noma iziphi izethulo emkhandlwini. Kodwa futhi okwesibili lokho kuqinisekisa ukuthi umkhandlu wethu eminye imikhandlu eSouth Africa enozinzo. Ngakho ke okwesithathu kuyakhombisa futhi ukuthi sivuyelekile ngoba akuyona emotion yokuqala ukufika le. Akhona kafika phambilini ukuthi kususwe noma kukhishwe umhlolisho bomeya nawe savumela kwavota achithwa. Kodwa ke futhi sikholwa ukuthi njengehhovisi likasomlomo umsebenzi wethu kule council siwenza kahle. Asekho isidingo sokuthi umkhandlu uhlakazwe. Bekumsomlomo waseThekwini esixoxela ngabanzi ngodaba lokuthi bajabule kakhulu bengumasipala ukuthi bakwazile ukuthi bathola amavoti amaningi ukuvikela ukuthi kuhlakazwe umasipala waseThekwini. Asibisele izitambo ngakuwe studio. Abafana abayi12 basengqelene Eastern Cape basale bekhongathekile emva kokuthi behlaselwe bashawa ngamadoda amabili. Labafana bebebhukuda ngesikhathi behlaselwa yilabo abasolwa abalusayo kuleya ndawo. Sithanda ukuxwayisa ababukela benenhliziyo eyisheshe yazizwele ngalombiko olandelayo. Uhambo lwalamakhwenkwana ukuya kuqubha emlandweni njengesiqhelo emva kosuku olude tshiswa lilanga esikolweni luye lwajika lwayincindi yekhala. Azibhaqe engamaxhobo kubethwa ngabolusa ababini. Amanxeba amatsho kubethwa ngeentonga nezabhokhwe asabonakala emizimbeni. Kuye kwafuneka laliswe esibhedlele ngenxa yobuzaza bomonzakalo. Abazali bawo basothukile. Kwafika besuthu ababini bababuza inkunzi yenkomo abayazi bona lenkomo bathi mabangene emanzini
bayababetha ngokuba bafake emanzini then babakhuphe bambuza umntana uba iminyaka yakho mingaphi othe iyi-12 iminyaka yakhe ulaliswa phansi ubethwa imivimbo eyi-12 yemvubu apha ezimpundu. Babelimele bebethwe ezimpundu nasezifubeni nasezingcabeni ngemvubu. Esi senzo sibacaphukisile abahlali, bafuna umthetho udlale indima yawo. Siyazikhathaze kakhulu msasazi ngoba abantwana bethu sibakhulisa ngebhola thina. Siyazikhathaze kakhulu xa ngaba abantwana bethu bekhathazwa ngabantu abahlukumezayo. Kuvulwe ityala lokubetha kwisikhululo samapolisa saseNgqeleni. Akukabanjwa mntu okwangoku kwaye uphando luyaqhuba. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude e-Extension 4 eNgqeleni. Abafundi be-Cape Peninsula University of Technology eBellville eKapa bathi ke kwanyanzeleka ukuba balale ngaphandle kwamasango esikolo nanjengoko bengenandawo yokuhlala. Iningi labafundi lithi lisitholile isikhala zokufunda kulonyaka, kepha indawo yokuhlala ayibonwa. We don't have residents, we sleep in the streets. Yesterday they kicked us out at student center, they removed shelter for us. So now we are sleeping here. This thing has been going for like 2 days now. They closed the gates the whole night, they just opened it now. We slept here. Now, as you can see, our beds. We're outside the gates and it's not safe here because now there are many, I would say, thugs that can rob us and take our laptops so that we can't study. And even the food that we eat is fast food because we don't have places to cook. Inyuvesi ithi abafundi abaningi abalala ngaphandle kwamasango alisikhungo eBellville eKapa kudinga baqinisekise babhalisile. CPUT receives hundreds of thousands of applications. That doesn't mean that you are a student. And so what we see at the beginning of every academic year is an influx of applicants hoping to come and clarify their status within the institution as a student. Abafundi isikhungweni saseKapa bathi nabo babhekene nenkinga efanayo. Abafundi kumele baphumele ngamaphesenti angama-60 ukuze bathole indawo yokuhlala. Masibine ke mbukeli sinirhabulise kuqikelelo lwemozulu njengoko kaloku siziqole saziqonqotha ingongoma beziphala phambili kule yure rhabula ungafinci. Enkosi kakhulu umbukeli we-Ekhaya Jikelele ngokuba usahleli nathi ngaphambi kokuba ke kubekho izixhobo zobuxhakaxhaka bale mihla ukubhala ke yayiyenwa ndlela iphambili yokunxibelelana nabanye abantu ngoko ke ukubhala kwakusesinye sezakhono zonxibelelwano. Iyo lonto kanye ke iCentre for Creative Arts kwiUniversity yaKwaZulu-Natal ibone kufanelekile ukuba ibambe umnyhadala obizwa ngokuba yi-Time of Writers ukugcina umoya wokubhala uphila. Kusixola
kabanzi ke ngalo mnyhadala sinxibelelana ngoZoom noSiphindile Hlongwa ongumqulunqi wale nkqubo. Umqulunqi wale nkqubo Siphindile, masikubulise sikwamkele sibambe ngazibini ngokuba unathi namhlanje apha ekhaya. Siphindile, uyandiva kwicala lakho? Ingathi ke mbukeli kukhona nje ungavani kwethu kakuhle, kodwa ke masibhatala amatyala sawuzama nje ukulungisa. Qiniseka mbukeli into yokubana awukunqi. Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya Jikelele. Sikuthembisile mbukeli into yokubana sawuba nodliwano-ndlebe naye uSiphindile. Njengoko kaloku iCentre for Creative Arts kwidyunivesithi yaKwaZulu-Natal ibone kufanelekile ukuba ibambe umnyhadala obizwa nge-Time of Writers, ugcina umoya. Kusixelela banzi ke sesinaye kwakhona uSiphindile Hlongwa, yena ke ngumqulunqi wale nkqubo. Hlongwa, masikubulise sikwamkele enkqubeni, sibambe ngazibini ngexesha lakho. Sanibona, ngiyabonga ukuba ukwamkeleka. Yini ivoice emnandi kangaka yaziqhawukela, kodwa siyabulela into yobana siyavana ngoku. Kumnyhadala womculo wena Siphindile siye sibone imvumi zabelana ngeqonga, kusinwa kudedelwana, kungenele kuphumele. Ingaba yintoni eyona nto eyenziwayo kwi-Writers Festival? I-Writers Festival sekunyaka wesi-27 yenzeka lapha edolophini laseThekwini. La siba khona nababhali nabathandi bokufunda nokubhala abahlangana ndawonye bazocobelelana ulwazi, kubuke nezincwadi abazibhalile, kuqhakambiswe nje imisebenzi emihle abayenzile ukwakha isizwe esihlala kuyo. Wow, ungaqhubeka sisi? Yeah. So iyenzeka munyaka yonke i-Time of the Writer Festival. Siba nababhali abaqhamuka ngaphandle kweTheku, kweTheku, ababhali abaqhamuka from enhla eAfrika, ababhali abaqhamuka phesheya kwezilwandle babe khona nabo, ukuze kube naleya nto yokuthi ababhali mabekwazi ukuxoxisana ngama-challenges abake babhekane nabo, nanokuthi ke ukuvuleleka ke indlela yokuthi ababhali bakwazi ukuhamba baye kwamanye amazwe futhi bakwazi ukuyobuka izwe, mhlambe bangasilethela ngisho nemisebenzi emisha inspirishwe ukuhamba kwabo beya kwamanye amazwe. Wow, ndiyayithanda kakhulu lento ekhankanyayo into yokubana kuquka ababhali abasemaphondweni ngasemaphondweni, kodwa kungapheleli apho, nitsiba imida nijonge apha eAfrika naphesheya kwamalwandle. Ndiyafuna uqonda into yobana kwezi ntsuku zisibhozo ngobani mhlawumbe abanye bababhali ngabakhona amagama esingatsho into yobana ngababhali abaphala phambili kwaye kwiingxoxo enibanazo, njengoko into yokubana nithi nihlala phantsi njengababhali nishukuxe imicelimngeni okanye ii-challenges, ingaba mhlawumbe niphuma nantoni kule minyaka nisingatha? Okay, i-festival ike ibe ne-featured author. So i-featured author sisuke sibuka umbhali oqhamuka khona la eMzansi Afrika noma ngenhla, sinikeza nje uphawu simthoma uphaphelo gwalagwala sithi ayi usebenzele i-industry iyonke iphelele. Kulokhu ke sizobe sine-featured author yethu ubaba uZakes ozobe ekhona ozosinikeza i-keynote address ekuzokwenzeka ukuthi ke izokwenzeka yona on a Thursday the 14th mabe ivula nje ifestival, akhulume ke simbonge nathi ngomagalelo akhe awenzile. Bakhona nababhali abafana noNokuthula Mazibuko Msimang, Barbara Boswell, Siphiwe Mahala, Sandile Memela, just ukuthi nginikeze nje abancane abakhona, kodwa nje iprogram ikhona kwiwebsite yethu so that abantu bangahamba baye kuyo bayobuka nje ukuthi imaphi ama-sessions abangajabulela ukwabona. Njengo-Centre for Creative Arts okuyiyona eproducer i-Time of the Writer Festival, le center ikwi-University yaKwaZulu-Natal. I-University of KwaZulu-Natal inepolicy yesiZulu that has been active for over 15 years. Le policy iqhakambisa ukusetshenziswa kolwimi lwesiZulu. So ma umfundi nje ufika la e-University yaKwaZulu-Natal ufanele uthathe i-course yesiZulu. Enye indlela leyo esizama ukuthi siligcine ulimi lwethu silikhulise. Ma ungasuhambe nje la ecampusini ungabona even nama notices ethu
abhalwe ngesiZulu abhalwa nangesingisi. Indlela leyo nje yokuthi abantu balamkele ulimi labo nabantu futhi balibone ukuthi alizolishabalala anytime soon. Khona ke nama sessions esinawo esiwahlelile wesiZulu yokubuka ukubhalwa kwesiZulu nokuqondiswa kwaso. So maningi nje ama sessions athatha abheke ubulili, abheke izilwimi zethu, abheke ezepolitiki, ama sessions nje ahlukene kakhulu abantu abangawathakasela. So siwenzile ke kulezi insuku ezilandelayo nje ngoMarch kusukela mhla ka14 kuze kuyoshayona umhla ka21. Umhla ka21 ke usuku olubaluleke kakhulu kuyikhalenda iUNESCO calendar ngoba la eSouth Africa Human Rights Day, kodwa kwi-UNESCO calendar it's World Poetry Day. So sizoyivala ke festival yethu with ingxoxo eziphathelene nezinkondlo mase kuba khona ke nesithuba lokuthi ke osonkondlo bathole ithuba lokuthi ba showcase izinkondlo zabo abazibhalileyo. Mhle kakhulu umsebenzi wenu kwaye ndiyayithanda lento ibalulayo into kubana niyabacebisa nabafundi nibakhuthaza into bana xa befuke kule University yaKwaZulu bathathe isifundo sesiZulu ukugcina ulwimi kuba nathi siliziko losasazo iSABC siyazingca ngokuvelisa inkqubo ezifana noEkhaya Jikelele apho zisasaza ngolwimi lwesinguni into ethi ke ilanguage zethu azizusaphalala ngamangesi bayathi into bana your language is your identity. Siphendile ndiyafuna uqonda into bana kuba umxholo walonyaka uthi reflections, resonance and revival. Ngowuphi ona myalezo eninonjongo yokudlulisa ngalomxholo? Sibuka ukuthi manje it's 30 years after sakhululeka as a country and sifuna ukuthi sike sireflect eintweni sibuke manje ukuthi kuphi sikuphi and siyapi njengesizwe sase South Africa. Ziningi izinto ezinhle ezisehlele izwe but ziningi futhi nezimpi but yini esingayenza ukuze isimo sethu sibe ngcono ukuze masihlala phansi sibuka kulo 30 years ukuthi ngempela sikuphi singuningizimu Afrika and sibhekephi. Lokho sikwenza kahle ke sihlanganisa ke ulwimi lethu sihlanganisa imbhalo ngoba yezinye yezinto ezigcina umlando wezwe. Usathetha ngezisombululo njalo siyaqonda into kubana kuzoba khona ixesha lokuba nifunde apho sijongene nengxaki yokufunda ngokuqonda apha kwelilizwe that is a reading with meaning. Kukhona ke neziphumo endazijonga bekuseni zibonisa into bana abafundi bebanga lika grade 4 abakwazi into bana bathi read with meaning and sijonge apho umyinge ka81%. Uthe wongeza no Angie Mutshekhe sisho into kubana phakathi kwezingxaki in most SA primary schools uyifumanisa into bana abafundi kujongwa kakhulu ioral performance hayi ba mhlambe umfundi ufunda ngokuqonda. Ucinga ba mhlambe lengxaki ingachwechwelwa njani kuba kaloku xa kuze ngazufunda with meaning into ethi icrisis leyo ingancedwa njani lengxaki? Kuyadinga ukuthi sibambisane eziningizimu Afrika kuyiwe ezikoleni ngokuya nje thina njenge festival siyaya ezikoleni but nakhona angisho ukuthi kwanele because sisuke siletha ababhali bezoxoxa whether bafike benze workshop ye creative writing baxoxe ngama careers abo ngabantwana just to spark ukuthi babone ukuthi fanele ba engage with ukufunda because ukufunda kuqala lapho ukuthi abantwana bethu abasafundi. But ngiyacabanga ukuthi zikhona ezinye izinhlaka eSouth Africa ezingasebenzisana kakhulu nohulumeni ukufundisa lento yokuthi abafundi abakwazi ukufunda kusukela emabangeni aphansi. Njalo ngishilo nje ukuthi sikhona lana kuyiprogram yethu kukhona umama uNokthula Mazube Msimanga okuyena obhala kakhulu ebhalela abantwana ukuthi ababizwe bonke laba bantu kuhlanganelwe ukuze kube netara project ekhona ezikoleni yokuthi abafundi mabafundiswe besasuka phansi. It's ukuthi uma ubheka kwezinye izizwe ufice ingane yakhona ayidlali ngefoni idlala ngencwadi ifunda incwadi but thina angazi sinjani sivele sijabulela ukuthi ingane yethu ikwazi ukucofa ifoni yethu kodwa ayikwazi ukuthi ihlale phansi nebhuku ilifunde. So ilezi zinto ezincane abazali fanele ba introduce emakhaya ukuthi mangabuye emall nengane dlula lapha yana esitolo sezincwadi
Uyibona ukuthi interact kanjani nencwadi, uyithengele incwadi ukuze uyifundise ukuthi fanele ihlale ulwazi layo ilirenewe njalo ngokufunda incwadi. So amanye ama initiatives lawa angenziwa ngempela ngoba bakhona futhi abakuma communities abavula ama libraries njengo siyafunda donate a book abahamba kuma communities la semakhaya bambo donate incwadi ukuze bakwazi ukuthi abantwana bafunde. Enye into ebuyishaye lokho ukuthi izincwadi azikho. Mangabe uya ema libraries ufika ama library incwadi abantwana abanazo incwadi abathi mabeyifunda ba connect nazo izitori abazibonayo. So inalokho ukuthi ke ama libraries ethu akekho equipped enough ukuthi abantwana bethu bakwazi uku-engage with the content ephakathi. Ngisiphendule balula umba wokubana mhlambe kwamanye amazwe uyafumanisa into bana abantwana bajonge incwadi kodwa apha eMzantsi Afrika kuvame into okubana basezifonini. Sentsho sikwazi into bana sibalekele into okubana ngoku sikwelinye ilizwe apho izinto ziqhubeka efonini bathi yi4IR. Ingaba mhlambe kwinkqubo zenu niyakwazi into okubana nizise uncwadi ezifonini apho umntwana mhlambe ezawukwazi into bana afumane incwadi efonini akwazi ukuqhuba ngalento nakubeni esebenzisa ifoni. Sisathetha ngezinto zika online kananjalo siyeseva wena into okubana kukho inkqubo eyakuqhubeka na online. Ingaba mhlambe abantu abafuna ukuthatha inxaxheba kodwa bengakwazi ukufika bona bezawuthi online izawuqhuba njani? Ngiyavumela nawo sisi indaba ye4IR ngiyavumelana nayo ukuthi emafonini but mangabe nawo ubhekisisa isikhathi esiningi abantwana besibanikezela ukuthi badlala ama games. Asibanikezela ukuthi si download incwadi abangakwazi ukuthi bazifunde badlala ama games noma babuka opopayi. So iyona into ukuthi fanele kube nalowo ma apps umzali fanele azikhandle yena futhi ukuthi umntwana mawukuthi engage kakhulu nefoni faka leyo app ukuze umntwana akwazi uku-engage. Yes, ama sessions sinawo azoba online because lento iqale ngo2020 during i-COVID. I think it was a night before a Sunday. Monday izoqala i-festival upresident wa-announcer ukuthi i-country iyavala on a Wednesday and thina besivele sesinayo i-program yokuba live. Kwafanele ukuthi ke si-adjust i-program ingene ke online for abantu ukuthi bakwazi ukuthi bayibone. And leyo yasesenza inqophamlando eSouth Africa sabe ifestival yokuqala yokuthi ibe on an online platform. Lokho kwasenza sajabula sabona ukuthi cha singabantu abanoguquko abahamba ngesikhathi abaguquka ngesikhathi isikhathi masishintsha nathi siyashintsha naso. Ama sessions ethu akhona ke online even though sesikhona live because siyazama ukuthi si ama audiences ethu siwabuild up kusuka ku2020 kuya ku2022 ukuthi singawashiyi nje endleleni but asiyenze indlela ukuthi bakwazi ukusilandela kwi festival. Lokho nje kusinikeze into enkulu ngoba ama programs ethu akathanyelwa abantu abala eSouth Africa kuphela nabangaphesheya kwezilando bayakwazi ukuthi bayithamele ama sessions bakwazi no contributor to ama sessions asuke ekhona. So akhona ke ama sessions ethu azoqala nje on the Friday ngo12 emini njalo every day kukhona nje ama sessions azobe online. I-program yethu isikhona iyatholakala on our website. Yeah, amazing. Ndifunde ukuba lo mnyadala wena siphindile ngumsitho wokubhiyozelwa kwe-diversity ne-inclusivity ukwabeka i-spotlight ekubhaleni ngolwimi lwesiZulu. Ndiyafuna uqonda mhlawumbe into yobana injani i-response kubabhali besiZulu kodwa hayi kubo kuphela kodwa njengokutshila into yokubana beniqhuba iminyaka 27 nifanele nalingana noTinswalo. Ndiyafuna uqonda into yobana kubantu abafikayo bakwazi into yokubana bathamele iminyadelo efana nalena zintoni bona abazuzayo because kubhlungu kakhulu kubane kusithiwa no i-English yi-measure of intelligence kodwa naku nina nifundisa isiZulu. Ndiyafuna ukufumanisa nokuba abantu abarhabule bafince bona bathini.
bayakuthakasela kakhulu ukuthi sizofaka nje ngokugqamile because ngingasho ukuthi siqale in the recent years ukufaka isiZulu but ngokugqamile si-ede kakhulu i-component yayo uqale kakhulu ngoba kule minyaka nje esikuyona right now ye time of the writer saletha ke manje ama-sessions lawo esiZulu because besithola ukuthi in the previous years besiba ne-session ekhuluma ngesiZulu kodwa ibe ixoxwa ngesiNgisi. Qaba nje ukuthi no man it's a contradiction. Asingakwenzi lokho mangabe kuyi-session ekhuluma ngolimi lwethu mayenziwe ngolimi lwethu. So sisebenza kakhulu ke ne-department yesiZulu e-University yaKwaZulu Natal with udokotela uPhindi Dlamini okuyena ongamele ema-sessions wonke esiZulu nokuthi ke sihlanganise no Professor Hlongwa nabo ababhali nje abasemqatshubovu besiZulu baba khona babe ingxenye yalezi ngxoxo ezimayelana nokubhala kwesiZulu nokuqondiswa kwaso ukuze singashabalali. Siyafisa ukuthi singagcini ngesiZulu ngoba nakho sise KZN but sikwazi ukuthi sisebenzise le template kwamanye ama-languages and slowly siwasondeze amanguni languages ukuthi aze impela sizoqoqa udaba lwethu nokuthi siyithuthukisa kanjani siyisizwe esimnyama. Mhle kakhulu umsebenzi eniwenzayo niqinisekile nombukele ekhaya othi ufuna uba inxalenye angakwazi into yobana nilandele kumakhasi onxibelelwano. Ndiyabona into yobana nikhona napha ku-Instagram Time of the Writer nakumanye ke amakhasi. Sifindile masibambe ngazibini siyathemba into yokubana konke kuzohamba ngempumelelo niqhubeke nokuvundlisa isizwe ingakumbi xa sizawujonga kwiilwimi zethu singama-Afrika. Enkosi kakhulu. Sibonge kakhulu nathi. Right mbukeli we-Ekhaya Jikelele lo besetha naye nguSiphindile Hlongwa ongumqulunqi ke kumnyhadala wababhali ozakubanjelwa pha e-UKZN. Masiqhubeke sibhatala amatyala qiniseka ugungqe sabukele i-Ekhaya Jikelele. Siphinde sikamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele sibonge kakhulu ukuthi ke usahlanganyele kanye nathi. iJoburg Theatre yethula umdlalo weshashalazi okhangayo kanto zakhe Shange i4 Colored Girls oqondiswa ke nguJames Ngcobo. Lo mdlalo ke mbukeli uxoxa indatshana ngezinto ezibhlungu nejulile abesifazane abake babhekana nazo. Lo mdlalo ke uvula ngomculo oshukumisa inhliziyo nohlaba umxhwele futhi ke uxoxa indaba ngobunzima besifazane abahlangabezana nabo empilweni okuba ke nomphumela ohlala njalo ubhekwe ngabomvu futhi ke uzokhanga izethameli zawo. Ukusixoxela kabanzi sixhumana ngohlobo lweZoom noSwanki Mafuku ongomunye ke wabalingisi kulo mdlalo. Swanki sikubingelele sikamukele ekhaya Jikelele sibonga kakhulu ukuthi ube nathi this morning. Sanibona ninjani? Siyaphila sisithemba ukuthi hayi nawe alright lapho khona. Hayi kuphila thina. Swanki sixoxela ke ngalomdlalo weshashalazi othi 4 Colored Girls yini nje ewugqugquzelile lesi siqashana setheatre? Kade ngaqala etheatre mkamamanga ngaqala ngina 13 uku-actor ngangiphume eThekwini. Ngangithanda yazi ukukhula unogogo okutshela inganekwane. Hlezi nje ebusuku before ulala kusha nje inganekwane. There's no way ukuthi ngeke uzuthande i-storytelling. So ngaqala lapho ngokuthi ngifuna ukwenza itheatre and yeah sengila. Manje i4 Colored Girls nje akusixoxele ngayo yini ke inspiration i4 Colored Girls? Angizwanga kahle. Bese ngibuza ke umdlalo specifically lo i4 Colored Girls ukuthi ke yini owugqugquzelile nanokuthi futhi ngiyibuza ukuthi ena uyafana yini nalo ka Tyler Perry wale America? Iyona leni yaziyo. Inendlela zayo zokuhluka angifuni kamamanga lega Tyler Perry B kodwa into zakhe Shange wenze into enhle kabi ubhale into original and I think uzofika etheatre uzobona ukuthi iyafana yona istory sakho seyafana so istory sakho kodwa umehluko ukuthi lana sebenzisa umdanso sebenzisa poetry and futhi nakhona abantu bakhona babona live. Nanokuthi ngiyabona njengoba lokho sixoxa nje lokho ngibona iclip leyana ngiyabona ukuthi hayi baningi abantu awusitshele ngabalingisi abakhona ke kuyo le theatre play ngiyabona impela ukuthi hayi kunobuso umuntu abujwayele. Cha impela angifuni kamamanga uJames Ngcobo umqondisi wethu wenza into enhle kabi
uqashe abantu enibabaziyo kodwa futhi abazi ukutshela izitori. Ngisebenza noRefilo Modisele, ngiphinde ngisebenze noMona Munyane, kukhona noBuyitumelo Lisajane, abosiyo abantu abanama billboards Spotify all the way in New York. Sibaningi abothuto ngeke ngibaqede nje. Bengabaqale ngeke ngibaqede. Kodwa abelingisi engisebenza nabo into emnandi ngabo ukuthi lento esiyenzayo bayayithanda and bayayazi. Futhi nakhona banesimilo sayo futhi nenhliziyo yayo. Njengoba ke ubalula ubaba uJames Ngcobo, akusixoxela nje ngobudlelwano bakho ke naye ubaba uJames Ngcobo ngoba siyazi ukuthi uye omqondisi walomdlalo, kunjani nje ukusebenza naye? Hawe makwazi kuyisibusiso. Zophinda futhi kuyisibusiso ukusebenza noJames. uJames nginendaba nje shame, that's very interesting. Ngahlangana naye ngisaphuma eVarsity Wits because sayifundela into esiyenzayo. Azange nje sibuke kusenza sayifundela. And khathi ngisafunda ngithi ngiqede eWits kwakune play uJames kade yenza. Sahlala silaxoxa, yazi after ama play abantu bayakhuluma bayaxoxa wena abangani. Waze wathi kumina one day ngizokufonela. Khona usisi wami ongasekho emhlabeni kuthiwa uBusilurayi. Onama sefta awu5 bungamgooglish ningamazi. Uyena wangihlanganisa noJames, and ever since that day uJames wathi mina sebenze kwafika le play ngathi mina awuyona ke uNkulunkulu bungifuna kuyona. Manje Swenke awungitshele nje ukuthi ke ngalomdlalo lo yini onethemba lokuthi abalaleli nababukeli bazoyifunda kuwo ke lomdlalo, yimophi nje umyalezo othemba ukuthi ufuna ukuthumela ebantwini nasezithamelini ke zalomdlalo? Yazi angeke ngisho ukuthi khona umyalezo ophuma kumina ngqo njengoswanti. Into engizoyisho ukuthi umbhali wabhala into enhle. And ngiyacabanga njengoba manje kuningizimu Afrika celebrate 30 years of democracy oqala. Besilwela amalungelo abantu besifazane. Ngifisa ukuthi abantu abazophuma khona babe nengqondo entsha ngamalungelo aqondene nabantu besifazane. Babe nengqondo entsha ngeningizimu Afrika nalamele siye khona. Babe futhi bacabanga izinto kabusha. Kumnandi ukuthi umuntu ahlale phansi abe nehora ukuthi avele abone ukuthi impilo yenjani, abuyele endlini ayicabange. So isifiso sami ukuthi ngaba abantu bangene mhlambe nomqondo omunye bephume awusebecabange into entsha. Njengoba usho ke nawe ukuthi lapha yana cha niphethe impela abalingisi ke asebemkantshubovu abakwazi ukuthi bayixoxe indaba njengoba nawe usho. Awusitshela nje ukuthi uma ngabe mhlambe kuzoba nomdlalo wetheater ofana nalona, niyeni bathole kanjani abalingisi mhlawumbe inhlolo khona zenziwa kanjani, kuba khona ama auditions noma mhlawumbe niyaba spotter abanye uthola ukuthi ngoba ngiyazi ukuthi khona abalingisi bahambe bafike kuleli izinga lokuthi bona cha baza audition sebeyafonelwa batshela ukuthi listen, I've got a role that would be perfect for. So nina kule play yenu nibathole kanjani abalingisi benu? Sesingabuza babungo. Kodwa angazi usithole kanjani, angazi usigubhephi. Kodwa I mean kuhlezi kukhona ama auditions la eSouth Africa. Nami njengomuntu enimbonayo ku TV ngisa audition. And I think into abantu abangayazi leyo babuye bacabanga ukuthi mhlambe ufike kwizinga kwi-career yakho la kuvele ubizwe khona kuphela, cha siya audition ngoba umqondisi ngeke azamthola umuntu amfunayo without having seen everyone. And I think into enziwe uJames ngihlangene nabantu engingafunda nabo khathi ngodishina, ngihlangene nabantu engakasebenza nabo, ngihlangene nabantu engabazi in the audition because umqondisi uhlezi amele ebe neso lokuthola nje italent elisha. Hayi ke ifo colored girls ke sitshele nje ukuthi ke inini idlala kuphi njalo njalo mhlambe nezikhathi zakhona. Hayi ke siyaqala ngomhla ka16 wa February o Friday loyo. Siphinde siyoqeda ngomhla ka3. Siningi isikhathi ukuthi usibhekele play. If ungempela inhliziyo yakhe ifuna ukuthi uze, I think you must just wenza isikhathi. From weekdays, we've got school plays because it is a set text in South Africa, which is very important. Okwesibili, damba mhlambe ukuthi uyasebenza eofisini noma ushayisa late. Kusanesikhathi ukuthi uphinde ufike ngo7 qala ngo7 ebusuku, laba abangena esikoleni ngithi bemele balale early, so nje ngo11 nabo bayaqala.
Sibonga kakhulu ke Swanki ngesikhathi sakho sikufisela nje konke okuhle sengazuthi kungahamba kahle abantu baphume ngeinkumbi babe yinkumbi belibhekise lapho ke bezobuka ke iplay yenu i4 Colored Girls. Lowo ke mbukele bekuSwanki Mafuku ongomunye wabalingisi emidlalweni i4 Colored Girls esixoxela kabanzi ngalokho okuqukethwe kulomdlalo. Lo mdlalo kuzokwethulwa eJoburg Theatre mhla zi-15 kanti ke uzophela mhla zi-24 kuNdasa. Njengamanje ke mbukeli ake singene ke ihoreni lethu lokugcina.